Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian Henrius Nambo Uma Madon Bayram Bay CEM Barim ka GHADC bar unong yalam barim ulawan pai biang sya kaseng Kongres ulashim ya kalingkor ban pen ke biang ya kaseng Kongres hajowai kababun ni kipat dong kersan jong ka kila sakma namar ka jingbam don ni kinong yalam ban kit ban ba ya kakam. Kani kalawan jialong ru hadian baki het nong yalam ka Kongres kila pediang yu ban nong kum ukertong MDC sya ka Giant Hills Autonomous District Council ban aireng nakasaw amwi klit tersi. Ka election sya ki artli ki ADC kata ka KHADC wa GHADC kanong haka arhuay tarik urempang. Kumta Madon Bay ban penlang penlum ye kinong kersan ka parti Kongres jong ka RJY Block Congress Committee bat lajit yu kumu President nalor ukertong kamukla umulong uba Bitos Sari kumu Vice President. Ya kakam General Secretary lajit yu Teiwanza Chalam, Assistant Secretary M. Bhamiki Langbang, but Treasurer Esther Wis Ringklem nalor kiwe-kiwe gidikot na keleng unit bala priang ban penskam yakini kinong elam da ka MPCC haka pratrek ukalalingkon. Habakran bikinong tok kubor haka shipau trek ukalalingkon haka jingdon nang u MDC bamenta bat kertong na Juwai South umasaron paswen Madon Bay Rembay uloong hadian Henrius Nambo ula syong bishar yaka jinglong jingman kasain partai ularai banwan pai biang sya ka Kongres ban shim ya kani ka lingkor ban pen KM ya ka parti bat ban penum penang i kinong kersan kibla sakma bat sapret keleng namar ka jingbom don shu kinong yalam. Ini tak kejing kam kuhmatam kejing itu waka parti Indian National Congress kubi dedep organize ya geniga 7 by Block Congress Committee. Tadiyo ilag approval nagahay kuman wa official ya Pradesh Congress Committee kamjo la dayo pun pa chiga knowledge ng bagi WhatsApp seduk di skur di kikmat yung ke Madam Sonia Gandhi kamjo la haga knowledge yung ke Congress Working Committee haga All India Congress Committee tende nya snya gobi na kawa ang gobi ko pangkumo rame i kading ito gani ga Juwai Legislative Assembly Constituency wada palan yigin nya pras nem kani ka block bam de function ko naman go wada sakman lu di nong chong snong gani ibu maya ya gani ke parti Kongres haga Juwai Constituency kumo hagi par kumachwa kamwa hado santli gitem hado arpa santli gisnam ko Kongres wa yo ya ga jingjap lane yo MLA na gani ke Juwai Constituency kate nados nem cijar kendes pak prabhavle nem cijar kendes pak prabhavra nem cijar kendes pak kendes bhavle nikadam yen pier kejaman gani te koi hados nem arja pra koi hados nem arja hadle te nados nem arja khapra hadone keniga block ng Congress Committee haga tujuai Legislative Assembly memde function ga memde ki parti voker wa ki umenya yu angi ki tegi umenya taming parti Kongres la das kman ni baile memde mempade keman go bori konsul dah gondok teriki yang ni bunai ko kajak mu ruang ramina na semua orang mengenai parti kalau rajam ni du kajak Osnam sejar kendis pak kendai falpra hado osnam arjar ta hado osnam sejar kendis pak kendai falpra hado osnam arjar ta kini kesepito ko Kongres ka nite ngakumo kantam hakasnam arjar le general election yang ka assembly election yang state legal ya man ka Kalau tiga tu kurang pun, kalau tu kau cara muni kandidat yang ke Kongres, cara le cara mu, nawan kamu wina
ngudang teme wa tria wa politik the contest of election and isi hosna marjar so te tu por nga gomo is nyango adu kate jing pelai stabu belai nga yo jing job ke margin ko khiam tam ru pha ko da hosna marjar so nado itu krea ini kamu general secretary yang ke district congress committee hagitu ki par go wi district hanya jil te nita ter madam disi mani in chat finana nitu pelai baji ya ketika juai block congress committee di mana pelai baji itu mana pas nam arjar pra na uwina pinong tengkai imbiang yang parti kongres ketua kor sejak yang tujuh pun maya rotri de kamar gumoy manu law guru manu high class educated TV Paula orang profesor apa university the young workshop hadok arjar khatle the sedang workshop yang deputy chief minister ketua kor kotna kerta yang di kontes de ritayan ke politik Islam arja khatra dia nak kami hadone ka niga konstitusi ka memde wan function ka blok la manda sakma lut wara memde wilu nongkit ka tengah gumbo itu por katu Islam arja pra na sampai no kra rabat te joma rotre te hagandi ko kan dengan yang itu sedang hadir biang yang ketiga parti kongres naga tujuan legislatif assembly konstitusi dengan next skema wani semata uman ba tegani ko da reorganisasi da yo ida approval dengan PCC deman ko yang ngane kamu charge presiden wa kledo yang ga tujuan block kongres committee uman na pengkaji maka deman ko ni da reconstitute juga block office barar da approve yo ai ganita ko wina wa man ke revamping yang ke parti kongres ora da pangbat ora pot ye wang nearly 1 decade tekar nganga skema hagani ka ensuing MDC election sa janji district council wadau yo ai ki candidate wa yonuti amiga high expectation ki winning candidate ujo ai hado Hasan mut pelaf tetap emi hado ne te ngai skema wa parti dau yo ko bos mencar hadir gini election MDC go dau man ba bulan Februari yang news nam arjar akhatan office beral yang ga tujuan blok kongres committee udah sedang no katu function kamar pepenai yo gani ka kubar ne gasni mut nedok tu gasni sedang ke function ya kekam cuki presiden de cakjen dengan Sri Madan Bai Rembai ya ke cuki vice presiden de cakjen da Sri Bitasuri ya ke general secretary post da cakjen do ma Sri Taiwansa Salam dan itu ya assistant secretary de cakjen do ma Embha Miki Langbang Kadwaya ga treasurer da caje doma Estar Bisro Klem ini tahu office beral boda da blok yang tujuai blok kongres committee kini da approve da ka high command na state level guang Meghalaya Pradesh Congress committee tengah yoluti ya katu high imbiang upo pengbiang gani ke parti nongkong na ka tujuai legislative assembly kam jauh separate ka hawara ka janji district te gini kita imat ku wanga snyao ke jingya sami ko separate kini ko bar hawara yang ga state Meghalaya kam jauh la hado sigi member yang ga Congress working committee ko national level ko ang all India Congress committee tekar kamte na ikut kerpang ya pi perlok ko man di naga media section wa jadi itu borto
yo luti man wicked bak rupiang go yo yo ya gejing job ko en buram upalat bay kasan si chanai nyaga arpa konde televisi da keniga election of district daman ni bunai go da 1 February arjar arhausan tu yo le gejing scha yo ye thoi galat luti pen phao pen miet biang yo ka council lani ka Jainti Hill Autonomous City Council wang GCDC ne hagini ki sans nam chakmat kadawa rupam secara kata arlai ga rotation am ka pali yang dibitawan di taigi opponent lani ki political party am ka parwan ngayo katu lekar man inong song senang ni wara darap pakmat ki jaga parti kongres da kumo borom ki gitu contribution achievement yang ke kongres tam na ketujuh ay konversi nga pa ya pun nga nigala selection ng pila man rap kahi rap ya dat ban wo big party wo tu candidate wajab na ga party wo di to voice of the people party the kongres wara ya bo to bersaya yo wana dengan dapat lagi police station apa ni ketujuh ay legislative assembly konversi ga bon kongres wan tekan kan ke jingburam kita ba na jong senang jong ke dua konvensi nado di rural kado organ da kwa iman wan biang de kongres wai bukan ni ada pat bai aga jing to organi ka juk karni ni teknologi wa ka parti hitai haga national level wo sansari green dia bro go bi go amni ka government of India na central government da chenai man da chan upo kepada wan biang ke kongres ni bahaga BJP da ya ga ni thatem kam jo bo prime minister wan buram yang i ujo hi Narendra Modi dan naga jinglang bruhi tengah yo bro ju berdatip wadanga langa yo ya na bahaga jinglang teman lawan ga suga preme ni ba brulan nya ba kran nya ba kondisional muta de wasuk yo man biang uto winik administrator usuncar ya nation yang i hapa uri India dulu pora babi dan aku nomadi leader de gua kebar agak parti BJP koda wan biang do bi wan prime minister dakur humadi da wan sik India block hagi India block prime minister dikena by wan ga Indian National Congress Party isu wara agi berthade yo tang i udah jo kra itu ma udah jo job MDC 3 consecutive term ngarap berapa pani gibi isu khidmat do kini failed administration tangga salary yang di council employee la de gisnam biu dia kata la pending salary yang di council employee woman bekas kadwi benai plus thado bila MDC ni benai February dati kena pending bekas kadle benai to kata more than 1 year kini to financial crisis untuk de crisis rejoi totally Redang petan ki contingency bill KTA DA lane gibi alwan sembilan dia belai watang ka monthly salary yang ki sembilan su hado kadar kadar benar tegani ta wi ni issue wo one of the party kongres hapor secara party kongres nado na district haga state hado ka national level mbah mu jo man kamte menu dang ni first time dia gini ye ora Hong Kong do ta ga ni ga ki negosimen plan ko arwan keniga illegal transport of coal gatu lagu untuk do habyo ko marmi lupa hendau ke council wa pensken nongkong ke peta ko argalan holding certificate ko lewan ta ke NOC yo wiuran ye gatu ke factory le ke district council wa issue Nagari tela ila amkam gi kata to Yusuf apply ke subsidi nagi yegi te ko man gi excellent finan ko ga World Bank RBI kam tata demita danam cho ko revenue godang to yo nag forest produce kam tam ke timber kapten mem buam gi la kata jo itu Hadon negasi betanga yo to da manga. Tada privatize ye bid house ko ama mogundur ko emitai ha ta sera. Ko chagi
yang fresh produce ko mi na ga ni ga janjil district yang i apply ke cha ko bit ban ga district